izvodiš ženu na otpad tamo, na reciklažno dvorište, da. I još te opremim, dam ti rukavice. A to si sama ja uzmem. A sama si uzmem? Da. Sama si uzmem, ali me ti dovezeš do tamo. Bolje je kad se držimo skupa, znaš. Da, a i 4 oka više vide od 2 oka. Da. U toj cijeloj hrpi železa. Tu moljaču sam ja vidjela tamo na hrpi, pa sam ti pokazala, baš mi je bila fora. To je bilo baš u vrijeme kad su bile one berbe, bila je jesen. Da. I onda sam onako, to nam treba. I stavili smo to u tačke. Da. To smo mi mislili uzeti doma. A onda na kraju, kao, ma di ćemo to staviti, pa šta, vratili smo to, jel tako? Da, izbacili smo iz tačaka nazad. Izbacili smo iz kolica. Iz košarice, znaš kako izbacili iz košarice. Da. Onda smo izbacili iz kolica. Da. I onda smo se ipak vratili po to. A bio je s nama susjed, vidio je to, jel da? Ne. Je, pa skupa smo bili na otpadu. Joj, ne mogu se. A je, da. Tražili smo njemu cijevi za ogradu. I onda smo se morali vratiti, zamolio nas je da mu to ipak kupimo. Eto, pa smo mu i obnovili to.